Ikaze muri amakuru arambuye duhereye ku Rwanda rwashimangiye ko imbaraga rushyira mu kubaka igisirikare ntaho zihuriye no gufasha M23. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yavuze ko imbaraga u Rwanda rumaze igihe rushyira mu kwiyubaka mu bijyanye n'igisirikare n'umutekano ntaho zihuriye no gushyigikira umutwe M23 umaze igihe uhanganye na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yolande Makoro yarabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo muri Kenya NTV cyatambutse mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Ni ikiganiro cyagarutse ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibirego bikomeje gushinjwa u Rwanda byo gufasha M23. Ni kenshi u Rwanda rwagiye rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibibazo bya M23 rugashimangira ko ari ingingo ireba abanyekongo kandi ko ikwiriye gukemurwa kuko narwo rugerwaho n'ingaruka z'iki kibazo. Iby'ibi birego byo gufasha M23 byongeye kugarukwaho n'umunyamakuru wa NTV Michel Ngele Odiambo muri iki kiganiro na Yolande Makoro. Uyu munyamakuru yagaragaje ko M23 ikomeje kwigarura imijyi itandukanye irimo na Goma, ashimangira ko abasesenguzi babiheraho bakavuga ko imbaraga uyu mutwe ufite zigaragaza ko ushyigikiwe n'amahanga. Yakomeje avuga ko Perezida Paul Kagame aheruka mu ruzinduko muri Turkiya rwasize u Rwanda rubonye intwaro nshya, ariko bivugwa ko byarangiye zikoreshwa na M23. Yabaje Yolande Makoro niba ibyo ari ukuri. Mu gusubiza, Makoro yavuze ko u Rwanda rufite uburenganzira mu kubaka igisirikare cyarwo nk'uko bimeze no ku bindi bihugu. Ati buri gihugu harimo Kenya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigura intwaro mu bihugu bitandukanye. Ubwo ni uburenganzira bwa buri gihugu bwo kwirindira umutekano no kubaka igisirikare. Ibyo ntabwo ari ibintu byo kujyaho impaka. Yakomeje avuga ko intwaro nyinshi M23 ifite yazihawe na leta ya Kongo. Ati umuntu wa mbere w'intwaro M23 ni igisirikare cya Kongo. Buri rugamba bahanganamo na M23 bagatsindwa basiga inyuma intwaro nyinshi n'ibindi bikoresho. Uko niko M23 yabashije kubona intwaro nyinshi kubera ko barwana na guverinoma yabo bagatsinda. Yolande Makoro yakomeje avuga ko u Rwanda rutarajwe ishinga na M23 ahubwo ruhora ruharanira kubungabunga umutekano warwo. Ati ntabwo turajwe ishinga na M23. M23 iri kurwana urugamba rwayo, bari kurwanira kubaho kwabo n'uburenganzira bwo kuba ku butaka bwabo mu mutekano badakorewe ivangura cyangwa ngo bibasirwe n'ubwicanyi bushingiye ku moko. Iki turaje ishinga n'ituze ry'abanyarwanda no gukora ibishoboka byose ngo ubusugire bw'imipaka yacu ntibuhonyorwe n'ingabo za Kongo, FDLR cyangwa indi mitwe irenga 200 ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda atangaje mu gihe M23 ikomeje kwigarura ibice bitandukanye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, kuri uwo maso akaba hanzwe n'intara Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko umujyi wa Bukavu.